Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, ira oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasalelye raka chawaras pachunan program and Rahnwet nan Pohnpei. Program and kabese raka po yung kasampalakan mawiwiyawi tatanwiyawan ng Wayne Pohnpei. Mon me chorus kapulingan o wow ong sanachay coach. Puede kay men sa bulmarasan kachay sa bulngan kiche es nga kanor o kanati may isang kap kasiladan Rahnwet. Kay puwani pion malan wow arak sokan Pohnpei yu sa karanwaw na pan kupurin sanan kan ko wan ka sa bulmarlikan nanalaknan kanyi ko at chingalwang choror to kasabal machay kapina and Wayne Pohnpei karyawan kapina speaker, vice speaker and o chawakan chorus nan 11 Pohnpei legislature kachawan ki stone ko pong labalap samara labalap 11 momot sokan kachawan kasabal marchon way unsak Rahnwet way sabal man ken so mo pok chalen kachin kasamo all kasampal ye Mr. Permans Altis, Noya, Assistant Secretary and Tourism Ban Kampan R&D FSM. And so such ban one look at Mr. Altis, Ong Nan Program and Kapesen and so such when got sa karaway, irakasampal may kachokanan men kay Rahnwet. Ang simalansa. Kailangan kong Rahnwet se patro fisik seat ko se men kapese Kamorale Expo me ye inanden Expo wat men kapese ye ton way ap mele irkan makin sila ko to nin matalga sang sa tregan kurangak mamai cikitelo semen kasele sabun matal tiapkan makatututukan om irkan sitapi jalan tamas letre muri patroila ni sian mengkapese me Expo wat akan live on internet Facebook or YouTube mentapi mas lowot Kailangan ko mo when Shabiata sa Macha program, the program in success, the God says I don't chon way, Yawasa me Expo, Tan Yawiye, or Yat Makasanti, Evan Yawan Parawach. Kailangan Miss Kalyo, Expo chapter 2022 ni COVID ireti silok, imereta eletame. O Expo wat tagier ng kandagawat o protor Pohnpei o aban uyawi paliger na ye Kamorale Convention Center ni July risa kayo dan risa klimaw. Kailangan ko mo because since the Longchon Way history tepataben Kamorale Expo. Siyang niyak man kairata Payenway se tabiata Expo 2022 o patromen da Kamorale the Honorable Governor of Yap Jesse Salalu olo me kawitata deben patrowat me patrosan ni ranmawan kantagawat me ka patrosan kasilebie mo patrosan moketin rap patrosan rananya oleh patrosan lengmo email eta parwat Expo wat patrowan Kamorale Expo o sementa taonde Kamorale Expo when we amen kapese om tronway ap mele irkan na patro silak to retrail when we amen kairtan paimui Kailangan ko mo agak sensal team toralat medan kanwa sa Pohnpei to kan Expo and Parawach.
Team in Parwat, Kamorale, Sharanju FSM, our culture, our story, driving in the digital era. Karabanat Pokata, Team Wat, Shekamelele, Kamorale, Ye Passion Sharanju. Nsang Yatra Wewe, Sharanju, Nisar, Riawa, Trubaner, we are here, man. Wow, Kasenjel Ben, wow. Parentana. O tama pesama our culture, our story. Semen kapesem ye sabun matral triak ye yasin trail o semen kapese kon internet. Tawa digital era me essential me Facebook, YouTube ye pasana ben ir lopulkan rambukat. Kalanganin komoy. Puen katayela, takachela bala, oralat makomakchen kasaleta. Yaka arado, yaka sambal pen Expo on sapal na chayas. Kalangan, ira kasambal yu po. Siya kamelele me niya trail pan kasele sabul matrail tiyak. Biluya men kaskulo ngir no pulupulkan. Rankap memorki, autauti sabul matrail tiyak. Kaite Pohnpei absam yak patola lel kusai. Ai kayu oralap kesempol mesepokata. Keriau and we men kertampayin way sangi atrail men kala ki iskutrail o kapkabese yang irkan napansi lawa korek trail when we men kertampayin way o mawang karusia. Kalanganin komoy. Agak sensal om chon way kan matan kacheng tatokan Expo kari betri sa kono. Essential me sisters koros kenyang patre o parwat trail lukaya yap ruk kusai o koros pan patre trail. Me wok on parwat sebelum lukaya irkan mepat patro Pohnpei mele abislapkan me eleta sama-sama naramas empatren trail Pohnpei me ye wen Amerika wen Australia wen Philippines wen Fiji wen Kiribati o irkan me tatakan yuan sabot me siang Afrika rabanyang patren trail o kawawi Rahnwet o Expo. Kalanganin komoy. Agak sensal om chon way tangekan magasikbagan kaskasensal. Tawi buyawanan arin Rahnwet and Kamorale Expo magchayban kachiyang te pachoyang mali. Kalangan Expo parwat morgis waksang parpayu samalaro. Nan parpayu samalaro segintetikay euran ong state rangkasila tiyak uya benar tungalkan desakarailkan o soundtrackan parwat semangkasila minimin imeleta state ka korespampat peno kawawi o kapatraya ir international community makukusan Pohnpei hari kayunran state kan bangkasila tiyak te uya bangkalakkan minit paisak kes kerjaan ran ye ranin sepatuan Kamorale International Day me ye irkan me sansan gaban me patro Pohnpei renyam patran trail kawawi Expo me ye men Fiji men Kiribati men Australia men Philippines men Japan men China men US o irkan sang Afrika. Murin sawasin karyang rana selugagi ir mapulubulkan niyang kasele artalen melen iyasin sabal matrail mau may sakatrail o ye sabal matrail Liko and discussion. Liko may patawan call o
songtrigan o irkan na pulpul pangkasile mapukat o kulalep seutuko pil moyang mapulpul kanen kasile talent mapi palian ko teta yang momen talent marabang kasale maybe God momen uyawi tang God te yang momen uyawi tang God te kasan selepen yakarapen kolwo o tamak chaiman Pohnpei kolki o yang mon wak pesangan kol nan bungan kainakkan aba min momen essay te yang momen aban patro ni momen fashion show sang niar ban patro to niar ligoutar o kapese kolwat oh aba uyawi na way tayo kakoros na pulagul tang kasale momen ni mo elementan ligoutar o ir kapese yawawen koal meri yusa. Miye chira makomen kasaleta misochi sansan nan irekan makcha kasaleta mo. Kalangan mis kaliyo yen teater out the Beneo Ran. Kayun Ran ye Ran me state ka bang kasile archiak o opening ceremony yu bang yaw me ye nam trap kanyapan trap Karyang Ran me ye se patrowan international day me se dukayan irkan me patro Pohnpei renyam patran trail Kesilun Ran se patrowan cultural show day me ye sister state kan ran kasele archiak na nai show o kem shakla me ye kasara windruti yu mabang yaw shoutukin nialam o tamasya sakakipan bulan molan wow nam trapan open dari tunata Expo wat isbao matalini mabang patren o retreat Expo parwat o ingkam shakla patromen da Kamorale patrosani atrail tunal Rahnwet kandagawat me ye ka siang kasilelia mo siang moketin ra patrosan ranenem o le patrosan lengmo ai wawat me semen kapese on ton Pohnpei ap mele irkan mapat patroliki siang yaban live stream online Kamorale the honorable Jesus Salalu me uyata patrowat o sitatong Shangar 2022 o leletormat ni Deben event wat se patrowan katan kit Micronesian Expo a parwat kia waker o kit semen katan kit Kamorale Expo sang met patrola sang ni at men kasele kamenemin nan bungan state payu mamie sang ni patro te Rahnwet and EU state ma uyata Kamorale. Maban miran kay na mo yawasaraban kakan ale tikawe. Amamia kalalabak te kay nama amalkak patrowan ale teleboni nambe silur yaw sero limau EU silu matche nambe evesemaranti o permaisantis ono betar angkat papa kuburkan ni kalelepakan imen luka ton way and yang patren o potia tatakwat aban cep julari sake patolala julari sake mau ye niaran wik pangwate le nialam anjawat nananjin ewan Department of Education po Cheryl Posh the school poska angkat Mia kuangkap kateto irkan naman yang patren o pautiar. Ay kuwat may mandukari chongway ang yang patren o parabarangki sabag matray tatray tumal event wat kalangan. Kalanganin ko por chorus. Ay image makayang sa kadar sa kalmatay programin kabese Rahnwet nan Pohnpei. Programin kabese rakap o rakasampalakan me uyawi taban uyawan nan Pohnpei o sa bachewan dukdukache
Kuragan kachin sa Bali Radio V6AH Ong nan kaunagtan program kasambal chikan. Laulelewan so kalangan kaselelian. Kasilelio. Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei. Di patron Y Pohnpei. Rahnwet Yes, na. ire oralapakan, mesatan, sum, kabese yung Rahnwet na. Pohnpei.